Salam, бұл видеода bir айлық көне болайын деп шештім. Өзімде қандай өзгөрүү болобу болбойбу деп, анын үчүн биринчи bir айлық план түзүп алдым. Ушундай bir айлық план болду. 9-августтан 19-сентябрга чейин буюрса, бул жакта көнүгүүлөр, бул жакта болсо күндөр, бул жакта болсо ар бир выходнойдо жекшемби күндөрү эмне кылам ошолор жазылган. Көрсем ушул bir айлык план аткаранга аракет кылабыз. Скакалка, ролик, килограммдык билем, резинка, колго жасалган гантельдер, мындай жасалган, мусорный пакетке салынган. Бир кичинекейи бар. Бүгүн биринчи машыгуу кеткен. Бисмилла.
жаңы площадкаға келдім. Бұл дағы городской пляж екен. Тияқты городской пляжда жазылып тұрады. Балдар ойнап жүреді. Ауызға келіп тұрып отырады, мында сөйлесіп. Тияқта осы тамақ аштарын жасап пикник қылып жатышат екен. Тияқта кішкентай балдар ойнап жүреді үй-бүлелеріменен кішілер. Ақсаңқай кішінекей мындай мини площадка екен. Biraz горка жағы biraz сықынтырақ екен. Бұл осы жақсынақай екен. Бүгін 30 күндік көнігілерінің соң күні. Кетті yanına.
эмне дейм, 1 айлык көнүгүүлөрүм менен ожиба өзүм канааттандырарлык деп ойлойм. Болгондо да бул ортодо толук кандуу кылган жокмун. Ортодо кылбай алган күндөр болот, кылган күндөр дагы чала кылып аткандарым болду. Ошогонда мындан эмне жыйынтыкка келдим. Өзүңдү өзүң тарбияласаң, жакшы эле жыйынтык боло турган экен. Макул анда.